Ubaba ubeseshilo ke bazalwane ukuthi ngizosho izwi lokuqala elashiwo uJesu eselenga esiphambanweni elitholakala kuLuke chapter 23 verse 34. Kepha uJesu wathi, Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. Amen. Amen bazalwane. Izwi elijwayelekile kodwa alijwayelekile futhi. Amen. Lijwayelekile kodwa alijwayelekile. Uma uyifunda ureverse indaba, uma uyiqala kahle nje ku verse 1 uzufike ku verse thethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Sithola uPilato benoHerodi uhanjisiwe uJesu ehanjiswa kuPilato ukuthi akamthole necala. uPilato wathola ukuthi cha icala angilitholi kuyena. uHerodi benoPilato they became friends. Hallelujah. Ukuba kwabo abangani babengasibona abangani nje ukwenza kwabo kwakuukuthi bayizitha. Kodwa ngalelo langa behlangene noJesu, Pilato noHerodi they became friends ukuba bazobi enemy kaJesu. Hallelujah. uJesu uyabonakala ke selenge esiphambanweni uthi Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Kusho uJesu akade bemmukula bemshaya. Amen. Kusho uJesu akade bemhleka bemthwese ngisho umqhelo nameva. Uthi uJesu Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Kusho umuntu olinyaziwe abasaqhubeka futhi bayamlimaza. Kodwa uthi esiphambanweni Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Amen. Kusho uJesu akade bemfela ngamathe. Hallelujah. Abamfela ngamathe uthi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Kusho uJesu asebemshayile bamcebula inyama kwaphuma igazi ngoba babemshaya ngakho babengamshayi nje kodwa babemshaya kucebule. Kusho lowo Jesu lengesiphambanweni uthi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Wena ubungakwazi yini ukuthi uthi phakathi enhlungwini uthi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Amen. uJesu interceded for us eselenge esiphambanweni. uJesu akakhohlwanga wena elenge esiphambanweni uthi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Uthi bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo akusuki nje la. Akusuki esela esiphambanweni kodwa ngibuka emumva kusuka ngisho koAdam. Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. uAdam noEva wayengazi ukuthi benzani kodwa uJesu namhlanje utholakala ethi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Nawe ngoba uhleli la uJesu useintercedelele wathi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo ngoba vela ukwazi okwenzayo. Amen. uJesu ke utholakala esiphambanweni esenhlungwini kodwa akabakhohlwa laba abantu abamenza okubi. Akayeki akasho ukuthi ngoba nakho bangenza okubi angeke ngize ngisasho lutho. Uma kuukuthi ngiyayibuka indaba kaJesu, imandate kaJesu eyamenza ukuthi eze emhlabeni kwakuukuthi uNkulunkulu uthema ebabuka abantu wababuka bengasabukeki benuka isono. Wathi konje ngizokwenza njani ngoba igazi leimbuzi sebelihlabile leinkomo sebelihlabile angivele ngilethi indodana yami izelwe iyodwa kubize izofela izono zethu. Uzileke uJesu imandate kaJesu emlethe emhlabeni ukuthi eze azofela izono zethu, eze azofela izono zami, azofela izono zakho. uJesu uthema iselenga ke esiphambanweni usethi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. uJesu uphuthumisa ukuthethelela kuqala kungaze kuze kwenzeke okunye ingakafezeki into athe uNkulunkulu yehla uzoyenza emhlabeni. Uzoze uhambe Jesu ungakasho ukuthi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Izodefaulta yonke lento. Uzoze uhambe Jesu vele ukusho manje ungakusho ekugcineni. Usho manje kusenzeka ungakusho ekugcineni. Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. uJesu imandate yasezulwini uqala ngayo ngoba uNkulunkulu wayengasakwazi ukusibuka. Amen. Ukuba uJesu akakushongo ukuthi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo aze afe namhlanje ngabe sisahlezi esonweni. Amen.
namhlanje ngabe sisahleze esonweni ngoba mhlawumbe inhlungu ngabe yaba ngaphezulu kwakhe waze washa amagama amanye asazolandela amazwi asazolandela engakasho ukuthi baba bathethelele kodwa ngoba into uNkulunkulu esenhlizweni yakhe ukuthi uyafuna ukuthi lesisona athi mayesibuka siyiso ebese engabe sasibona uzokwenza njani akathumela indodana yakhe izele uyodwa ukuthi izofela mina nawe isuse lesisono azosixolela kahle uNkulunkulu ezonweni zethu itheke indodana yomuntu isisesiphambanweni uyayisiyakhumbula ukuthi vele mina into engayizela la ukuthi ngizofela izono zabo baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo amen ngoba bakwazi abakwenzayo ngiyakushorisha ke namhlanje wena uthethelelwe amen wathethelelwa kudala amen uthethelelwe ngoba izwi likaNkulunkulu ngisho kuRomans chapter 8 verse 1 lithi kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu noma isitha singafika sizokutshela amanga sithi wena izolo wenza u1 no2 no3 izolo uyakhumbula yini uhleka uJesu izolo uyakhumbula yini ushaya uJesu izolo uyakhumbula yini umukulu uJesu kodwa ibasho ukuthi kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu uJesu uthele ngesiphambanweni wathi baba bathethelele noma usathane engakukhondema kangakanani wena uthethelelwe amen wena uthethelelwe okwakho ukuthi stay unjalo usebungcweleni ngoba wena uthethelelwe amen ungamnikezi ithuba usathane ukuthi azolokho ekutshela izinto zakudala ekudaleni uJesu uthele ngesiphambanweni wayeseyikhuluma indaba yami kuNkulunkulu wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo noma sathane usungasho ukuthini kodwa mina ngathethelelwa amen mina khona wafefela isono sami mina ngathethelelwa amen usiyosala nokwakho your condemnation igcine kuwe mina ngithetheleliwe amen uJesu akalindanga bazalwane ukuthi ubhlungu buphele akalindanga bazalwane ukuthi kuze kuxege laxega khona akalindanga ukuthi igazi lize liye kukwehla ajuluka igazi akalindanga ukuthi ngizoze ngiphole kodwa uthe phakathi enhlungwini yakhe wasikhumbula wathi baba abakwazi abakwenzayo bathethelele thina silinda ukuthi ngizoze ngiphole ebese mina ngiyamxolela uJesu akalindanga ukuthi azaphole uJesu uthethelele igazi lehla ubuhlungu bukhona uJesu wathethelela akashanga ukuthi mina ngizolinda usibandano wangenza ukuthi azafike kimi bese ngiyamthethelela wayikhulula yena wathi ngizothethelela manje ngisasenhlungwini enye into engiyibona kuJesu uJesu bazalwane babelokhu bemshayile belokhu bemlimaza kodwa uJesu bengayeki ukuthi alokho ebheke kuNkulunkulu ufune uNkulunkulu ngishe phakathi enhlungwini thina inhlungu isivala amehlo inhlungu ivala indumiso inhlungu ivala ukuthi uNkulunkulu ubani sengilokhu nginesa inhlungu uJesu akayinesanga inhlungu bazalwane kodwa ebuhlungwini bakhe ubheke phezulu kuNkulunkulu wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo ungavumi ukuthi ubuhlungu bukuvale amen ungavumi ukuthi ubuhlungu bukuvala ukuthi ukhulume noNkulunkulu amen omunye uzothi ngoba kubuhlungu kangaka ngisangaya ngithini kuNkulunkulu ungathuli ungakhulumi noNkulunkulu wakho kubuhlungu kunjalo kodwa khuluma noNkulunkulu wakho ikhona into ezokwenzeka sibone ngoJesu akathulanga noma inhlungu ikhona akathulanga bemshaya akathulanga bemthuka akathulanga bemfaka umqhelo nameve ekhanda lakhe kodwa ikhona into ayisho kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyamazi ukuthi ukhona ezulwini nathi bazalwane mawungathuli uthuliswe ukuthi kubuhlungu uthuliswe ukuthi umama umbatha wangenza u1 no2 no3 ebese uyathula qhubeka ukhulume noNkulunkulu amen qhubeka ukhulume noNkulunkulu thethelela amen thethelela qhubeka uthethelele ngoba uma ungathetheleli bazalwane the danger ekuthenina uthetheleli awubambi lo yamuntu ongamthethelelile uyibamba wena
umakhela indlu engqondweni yakho lo ongamthethelelile. Amen. Umlindile wena, yena akazi yazi ukuthi umlindile ukuthi azoxolisa kuwe. Akakwazi yena lokho. Impilo iyaqhubeka nje as usual. Akazi nanokuthi kufanele uyazi khona ukuthi wakona, kodwa akakubonanga ukuthi kufanele abuye azoxolisa kuwena. Uzolokhu ubambe lelo phutha lenza, uzolokhu ubambe lelo gqubu elenzeka ukuthi vele mina wangenza ukuthi umakhela indlu la engqondweni. Uzoba isigqila sakhe. Amen. Uzoba isigqila sento eyenzeke empilweni yakho, kanti ukuze wena uyikhulule kulokhu ubugqila bokuthi wena wenza ukuthi mthethelele ngakashona nokuthi uyaxolisa. Mthethelele ngakashona nokuthi yazi ukuthi ngabona lapho ukuthi ngenza iphutha. Athe qambe efika vele usumthethelelile. Into futhi engakwenza ukuthi wena ungaphumeleli. Uneqhubu. Inhliziyo yakho ibambile. Uya kuNkulunkulu uyocela izinto zakho, ubona ungathi uNkulunkulu akekho futhi uNkulunkulu akakuzwanga. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu angakuzwa ubambe la enhlizweni. Unforgiveness ikhindarisha ukuthi imthandazo yakhe iphendulo uNkulunkulu. Amen. Akakwazi uNkulunkulu ukujomba leli gqube lingala ezesicelweni sakho. Uzoza la osuthe wena hayi inhliziyo yami iyahlanzeka. Ngiyayihlanza inhliziyo yami, ngiyamkhulula uSibanibani, yebo wangenza okuthile, kodwa ngiyamkhulula namhlanje. Imthandazo yakho that is where uzoyibona ukuthi uNkulunkulu useyaqala wenza imanga. Kodwa uma ungamthetheleli, number 1 umakhela indlu, futhi umakhela double story ukuthi ahlale anethezeke empilweni yakho. Wena yazi ukuthi akaboni okwangempela. Into futhi ezokwenza ukuthi wena ubone ungathi yazi ukuthi impilo unfair. Lo muntu ongamthethelelile akeve ezoba nezinto. Wena uyitshela ukuthi vele ngoba wona mina wona umuntu okungoniwa kuye, mina ngokaNkulunkulu wona umuntu okungoniwa kuye, angeke azaphumelele ngalutho. uNkulunkulu uzomphumelelisa lowo muntu. Angeke ezalinde wena, angeke azalalele lento esho ngoba uNkulunkulu uthe bathethelele. Umthethelele uthi umthandazo masithandaza uthi usithethelele izono zethu kanjalo njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Angeke kazalinda ukuthi ngoba wena mambatha woniwa uSibanibani, angeke ngize ngisambusisa uSibanibani ngoba wona umama umbatha. Umama umbatha akadedela inhliziyo yaxolela uSibanibani ukuze impilo yakhe nayo iqhubeke, athole izinto ayifisayo empilweni. Wena uzophatheka kabi, uzogcina uthakatha ngenhliziyo uma ubona umuntu ephumelela phambi kwakho kodwa umuntu ebakwenza kabi. Amen. Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Mthethelele ngashongo lutho, umthethelele. Mthethelele ngakaze eze kuwe azothi yazi ukuthi ngiyaxolisa, mthethelele. uJesu uthe esesiphambanweni inhlungu isakhona. Phakathi kwenhlungu bazalwane uthethelelile, uthe baba uzubabheke laba bantu bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Abakwazi abakwenzayo, hayi ukuthi kwakuyileso sikhathi kwakuyileli idlanzane laliphambi kwakhe, kodwa wayesesibopha ngebhande lilodwa sonke ngoba vele sasingakwazi esikwenzayo. Kodwa njenganamhlanje umoya engcwele wawusuyasambula ukuthi lokhu ku-wrong lokhu ku-right. Yikho kuJesu athi baba bathethelele to start a new chapter. Amen. La sesizophila khona nomoya engcwele osuzosenza ukuthi singoni sathethelelwa bazalwane. Amen. Noma usathana ngathini sathethelelwa kanjalo, akusekho kulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Amen. Yilokho bazalwane bengizokusho.